na aya me kasa senso aya me kasa kire badwemba wo hwe adwuma no side de a let me kasa me nua mo anye ni some ko campaign de etia say John Babies me nyine say Calibus ne Bismarck ne Prince ma me no kro mo ni me da omunim me da asepa na me ka kire aye true politics e bia 2020 year mo na omode na enforce wunua wo mo e ninya ka John Dumalodi na hwe oni Calibus pa ne nua de omo kreke omunim omo for long time. Hello lovely fans of Colino Multimedia, Mediane Armstrong Colino. Ade makacha was yema on we still data pa there be bro content so one for so e dim puntu ana say ensesa be bro abra what I say. And then a piece of because enche ye ko to aba e na manya me bra ko e o me chen e be twem. Bra me ma fa o Ranka on bi anka be ji o. Me wa ka ba. Yenu me ma there was no more to me. I am up on you come pa. Come on. I know how your brain so pa. That's your baby you know I do good. Nice one. Now peace work and then the peace work agenda by Abbas Alikina. Okay. What that again who said they no mess big come. That's what me peace work. Even a comedy Casa Abbas Alikina will be maybe I'm a said the king of Langa. Okay. The king of Langard, okay. That's one more against us. Hi. No, this year, no, one assassin. Okay. I to be free in check. Okay. And you know, say a banny a day, never one day, a best cow. Okay. It's any power saying, I'll come to my Sabasadina who they were boys. Okay. That's what so pass with the idea. Let's see the answer to the best opportunity. Now, a fair. They are corner. Na nipa so Thomas Edina because as we are dey hu here pa okay e bai na wa show white ya oti are you child me kase kunum dia me so me dey be no more to etino as we are dey be a unia e hu here kora sensika okay sanity okay enti asunjue ya okay ye kwato aba 7 ye can say Monday and I will say more organize peaceful one now asunjue mo ye ni say no say Ghana ye pattern na also west side Kumasi and mo ye no Accra ko ana say abato no so aben na mo ye no mo ye sure say e be nya impact na wo hwe fafa for local command okay Bruce for local command I was afo eso nyina obi ati social media okay and as you see no bo wa ha na wi ase nyina ati because for social media etino o hwa e bia se yete aye kase na nkofo different for abrochie fo nya be benefit de ye because for say omo sampa peace work be ye eko news be koso ensem trofo fa wi ase nyina ati no ase no omo be frefre radio so ya tise kokomu ye peace work e bia tunyane tachimane takurade now so kan wasem o se social ne media ba ne papa amawi ase na ye ketwa aha entina ne de e be mo matin fast no problem ko number so clear ho no bu o on ti ase say ne Okumasi ma me Okumasi on ti ase de ase so gan na zibo ni area no sa pepe na peace work me hu unuanom bebre a one omo ye ne e ba ye funny face le when Pamela Dame ne omo ke ka na em say obi an she party bia tare adentia we peace okay so person o ka peace asema na wo party bi kura wayi wani kura makura ye she party atani ye she peace na atani se o manpanyi a o si akonya so no manpanyi dada eso mbe ye peace work a mo me ni obi an fa party atade ma ana on betimi so ahye party atade se MPP di ni NDC di ni nenso ye nyina ya bob a ye peace work academic atmosphere I am a party A ana party ye chere sa Ghana enti ye ni e ba yin 2% chere NDC phone MPP phone yes we need to peace work enti no enu na mai bi obi ansha party bi atade ama o she party kura atade ba bi anke bepa because say bi obi so hwe obedwen say enke be ye fe say obi say
MPP obi a say MPP attire no obi a say any attire no obi a say boom attire obi a one concert for the MPs okay you know do on the concert you know do on the concert hey Zion hold back up you know do on the concert you say no aha asundue bia say do besi bia kan bia I mean, so our video we now maybe our questions be an anchor baffle man and I may try rawa you number bisabra questions na me bisa ma e ka me nko ade bia nka me tia say bra John for position oh okay peaceful walking see e be e koso John for position me nyina say nim say movie industry atonsum kakra na ye say pese fem be on e be pass it nka ye nya ye hu nipa na nko kwa aban mu a enka o say nka nyina ye den ye through your support e ma no ante ni hu say Calibos ene game no say mo akọ support maami on na contestant unsu sie mu no hu ni say ye no ma mienu okay ana metimi aka na aya me kasa senso aya me kasa kire badwemba se wo hwe adwuma no side de a metimi aka se me nua mo anye ni so mo koy campaign de atia se John Babies because one me nyini se Calibos ni this mark ni Prince ma me no ko mo ni da okay omunni ni da as a pan America okay aye true politics ebi a 2020 year mo na omode na pe for say wunua wo mo a ye ninya ka John Melody na hwe oni Calibos pa ni nua de omo kreke omo ni mo for long time can you some koy campaign it ya na asa ko basa no pe for say be be osoro jina ahwa na ne banso jina ko be ko mo na bi kwanya ma me ne bi kwa wode na asem ko to panyi bi enu se mesre se de John Melody eye star wode star dom na ha mo area na me timi pa cho mo ni yesu o stars ni bi o mayi o mani ma de amai timi form mo oh tie bia ba bi asem ni free buy no e de se wo tase no wan tase le banyansem a mo wie na asa akwa ebidi wa komedi ba ho se material point o ti ase e bia ma me ne from an komeka se ma ho de ye nua na standing e ti entimi ma ami ka se panyin na ono fra wo a wo yi wani mu ma MPP na ono ma wadodode edi ni afro nyansa kwan mu oh menia wo de mesra me se asema me de tuma ni mu de ede but nenso party no ho donti munya mame na mo ko support ma me se amu nua don obechi akonya na firi ma me o ti me fa nsa wo wo panyin afro obeti do sa wo o point there very deep dem ke what must say anu na bi ma me nua na mo e ko support eye ma me se obeya obeteki seat e bi ko obewie kura o me Fred Johnson onya na dia be campaign tia wo be campaign tia o papa ne bi akwasa o de mu jimi no de mo be ase tire sei ne bi akwaya agro but e dia be ha John kaka because of se de bi o no mo tie ni ba se nko mo o se true o mo kwaya campaign we ni wie o ho ana omo yi videos wa Calibos ni said the John tie pictures omo te flight mu together o se fune eyi nsamba se adenti bia kwa de be kanti sikanti ana mo koye sa de na ba se wo hwemu a me kura be me ya metewa se pan de baby angle na free band metewa se but yes me dream be say see free be loyalty me bra ne bra ko ne bia obi ema mensa eso me chi bi kakra na nipa na ka se minyu ma na ebia se bi onyusu a miyu ma loyalty anye de anye aju no so so e ano ho emaye hu nipa bi ase do loyalty obi o ma opon se party no yi na ni mama ade ade so yi ni free party obeka se o de onko obi o ma o ye ni dia obeka se onko but politics no so one here o do hu wura MPP mo na MPP do trimu dam o do hu wura NDC mo na NDC wura utrimu a papa trust me o ye unwa be o tamfo no correct the vice president can send the was it on my hand and yen tamfo okay nemo about politics idea when tamfo but she has say nua o ma timi ti o mo bibia wo go dey and you to can kwata say let me what must matter as the hot side no aya na ko ye party ni do no bewura mu a
we say campaign here madam for baby e be wura e be campaign side there minimum it is active the shame na metawa metan saa de no so timi ye de eba but politics there me say be kra any ayo but I dey ba say from football near what ya former football battle dey ana yes nipa woni mu na wia no yen so kanea ehwe na nima anajo oh ama me hwa adododies na wey na so se me nko ha me ko campaign no me pato de me kwat Matras eti ko pasa ha dwe but ni nyina ne say e bi kwa oni ma de ba kwa politics ya na politics ya behind the scene campaign down okay Emma pacho ya behind the scene campaign Emma party ben me mo party project na so panyin kro na obawie na obaye we kwa no ono kra no owi ni wie wani mu ono na do de be misuma me nua no papa so ma nje de so mo ti ne mo madodode no mo de campaign dia puff party ni mi nyina because ebu mo panyin bi pa woni mu no se omo wie ayi ni wie a ye nimu papa ofa ko omo fa sabi enfant se mami omo ko obi e ko be ko me se me catch minister bi me pen se me catch them straight sir me na me catch o me se kwa kuna me se kwa kuna wan mami mo papa wa mo ni pa kura me catch them straight wow me fo wa mo fa I say I jam message na se mami bere bi no na me nya message wo me miss kwa wo fra me back o be catch them straight mami kura me kan woni no we minister on fi ukura on mu ukura se bere bi bua no kura on ka ukura timi de papa ye be di ye hia sa o em say come about 20 drawi but e bi obi be rem onwa bi afina na dodo de ai den asu obi rem na futu ben na ngado ma onrem on kwaje on amount ni ya wonje me de tia me ka wonje bi be du me bi na me so me ye campaign okay but de me chen say wo ye campaign adwene ho na hwe ofie wachi secure ba bia menye campaign wie o de mo fa ntemi o enye campaign wie ma esika serefo okay ye adwuma na ewo mu sesi ni adwuma no bebre ni nyante campaign ni politics ase e wo krome okay why campaign wie no why tamfo okay people o po sempa e bia na onya kakra free nche ba woni party a wo on ka party a wo ba mu mete ba yi wani mu no e bia wo frɛ na fa so me fa asa on fa die ntia wo koye campaign die tia eye na yi e pa de me ka eti eye bibibi eno na ama du de bia eti se wo koyi wani mu a srempe fo sa papa me sro bia ba bia mete honye okay wo hwe se so mu nya on kwa dia ne pe ba bia do ti beto na fie rent ebi kwa rent so kwa wo part video bi kwa na social media fira say ne tenant no on to ma NBC dia what you say eti ha dwen Ghana ne nya anti politics wọ́n ne ko share oba se ne power ka se wo bisa se we NDC ni ana NPP wọ́n ne ko ha da wo bisa se NPP ni ana NDC masa menko me ba ni edin komo no me ye si macho uti na meja o okay oh why ni nyoma gu sell so on to me wọ́n ne ko se oba pa obisa so NDC ni ana NPP bia anya sa wọ́n na ho tse no kopa adwuma obisa manager na opa ne wadwuma se wo NDC ni ana NPP wọ́n na wo bi be ha ne den obisa se but any thing e be di se e be to abaye sansam ni ye adwuma it make sense wo ye de opa so obeye party wo party member e ye wato papa ne kasa kire oba woni aba we ba boa convince no na wo ye no ukuru ntimi convince no oba da convince about this woni politics ya ne ba nyumba for na kasa what is very deep na bra ye to abai afitu ben na ode be man for Monday na ye do ye ko to aba aso kan go for no afitu na aso kan go for no make for no e bia ne say ye peace campaign okay what you say so be capture say je bibi ne kwatam bibi a hwe niye na o keka ma fu uko ana asa ana ni pani abro ana ko foni abro wudi box bi di ago bi be ko atwa en fa ni ma twawe se wa ba on bon chentu he obi be ku papa me ko hu hia me se bibi wo wiase eti no mo bi fa dodode
fine ọmọ wa dodo di age ba for wa dwene ye o kwatama ye police ni jina mu no botu e kuma simire bi a chepa matuma bi no odi pa budo kwa dabi budo de on dey say champion man on dey kon kotam box say no di mika taleka ana yi no tafo on ku ni simple kra matuma 30 gram ara wo sem kese ba etiri yen kasanchi abadwe mafo to aba wo wi akofi anya na akɔhwɛ boss so na de ye kanyina papa ye kanyina no ye ministers ni MPs no mo na mo ma na afiri o mo enjoy fucking Obia ba ete on na ibi this time on am trip o Dubai. You say okodu ba no obeto aba no wi anwumre no say etu. Bebre so kra man to aba. I'm say onu me de omo ye. Ye be ba betwa. Say woni sika na ase mo me. Yeah. Obaba ne. E bi etina no omo ato aba. Otu wi na ani. O sa ko onu ko protocol nti oni line. Police for kan no obeto aba. Otu wi na anwumre na no. Obeto aba magana fo nyen hu say ne ba beto aba. O wi wo say ko. Hia ni ba. Ye wono ma me di bread. Na ko ya ka best ma bi ko eya watai wase kwase ato ehia fo mo ye preo ye pre tu ye peka ye mbe tue ka se I mean interview you know very interesting and very educating baby a bride the points in the free now o kan adi bi say me kasa kire badwemba say uyo obi a unim nyansa sabi ne nsem ni bi wo wa be dey say obeti ase bra ye ne akọ a piece of nanu ni hu say oni hunua lewen enya wanchi wo YouTube kakra ebe bie ne say stand na moye na ne ye hu this one I mean Ghana for na fe because me hu video na ma post it and then obi say let the love be bibi ewo mu ana say bibi atwa me de ubusa me boys am no mo be kasa de theater bibi nkoya metimi pamuka ne fe ne be ne efe se ebia wo chia na metino metawa on feel said oh yeah from so papa be bubo sanity kojo ne metawa but nya se ne be chirense papa opa ye wiase papa ma obi na oso won kawa ano eye foso obi akwatafo du na Yesu sa won yare ba ko pese ele di na sida ba ano di na sida ba Yesu na se o me de ese me ye nipa ba se 3000 ansa na mu ba akwa ba Yesu se wo ye nipa du o Yesu mo ya kwata o ana me sa mo yare o omo do fi Yesu nipa bi aya papa men expect se obi mfa se ba so kaya ye because ye jobi interview o si ja kwa bo mi o sa kan o interview o west keke tonga na mama bi ba medu papa o kan ni mo nyam so ko the start of fight wow ti so bi ton si o kura da ko se ma o kura na kan o se o kon sai su ba sa nya nya interview bi o ba bia ko mi hu se da ipa no ba kasa o kasa to be de e be twa na any problem bia but life upon ko hin kwet mi fufito na te say ni ye mfu minim sikani na obi a wo industry mu a adu me na ni kra anya de kra ka do be di kra e minim stars a ebi yare ya ye sese sika ansa na omutimi survive ebi kra ntimi an survive be ewu edi David kan se bi na wo se wo hu se wo ya hantan a no awura dan because atade no bi kan nyan no akɔhwɛ na atwena adwene saa de kɔ na chi back baby a no free yes anu bi na me de na papa if you me free mo me maame ma no me bra panyi wo ye adwuma ka mo wasi ne fie ne yede na ti ba kokoma ne wodi na kura wo bi poso ehinta semetimi atena sia ma mabusuafo a me no kuradie ne me kasa ese me kɔfom na me hunu ba bia me free because back time na wotete no amfa hantan tete me maame wotete akora te se bem de be ke wat masi esuro bia ne fie ba sini adwuma ne ya hene obi edi na hene wo fie okay but make sure say upia wo na wo so wo sika te se ya wo ntomo obi so ye sika ni na wo to ka pepem na wo du kon no mo to nso no ye wa so be ka se ti o mo be ka se ti because wo sika no
omo benefit o fiefo utua wo fase fo school fees utua library what you library da sebi ye man payi kura kaseti aga na fo be kaseti ano etu sa adwene wo ya wo be kofom na fon so de ni dia ma wo so say yes respect is reciprocal dem me what must eti ne de bia ntantawa beba awade fompo obi ne yere ni kuromo wale prendi one month problem wo but eno no kire se bi en continue me ka some now so want to asia me de se me yade na wo catch them oh me okay but me das na me nim e bia na me kuse che mitrimo ba pe fo se nyina nkra no mu tutu nkra ne obi no won so wapo ade e fa ne se futu kayewura otumfo okwa sebi ye woni mudifo nyansafo a moto mo ni yewura ana ye president fado na me ne bo for God is can do no problem bia ni wo sa obi a di no so asem we de wa kasa bebre ba wa kasa badwum yeah as I said onya ya won ti ase ana social media na ye wo etiefo ne adofo fanche obu okwa ni fie ye mfa ne nya hwe efi onyina onu na ya reject no but onu so na nim nyansa wo social media asema make what was the point na obu ani fie no why condemn but oba social media onu na enim nyansa tse obia eti se wu sa de na ne bibia nya na be hu social media be konto ukọ ba bi no obi ye de hey twa so na nim nya hu an se apro point. God is a can do. I mean, Brad Kasabebre, I mean, interview, no, me personally, my firm about Bebre, Wakasa Bebre, social media, hono, obi be top pressure, ma, obi come grand, and your more than top pressure. Fini could tell you. Oh, nah, yeah, I don't know, you can't wrong say. Nothing could be. Nothing. Nothing could be. What I say, into Emma obi, a bravo or social media, no, and to whom you know. What I say. Brian Colas was I gave a quiet yesterday on quite a mere water. Yesterday on quite near Sessica. Papa saw 2 years now one point. Now, who are more than Nessican come on? A yaw. When you're film, no Nessica. A yaw. Now, car best no Nessican. If you are with Morentias. Yamene boafo me ka kire ye nuanu nyina se onye sika sie plot no kwa quarter plot kwa to since oba ko high estate na ba for so be trace level eni ahojo cause me stand me person bi hu se me live life no kama bejo ma hanta me nko fie nkodi awe ho ko fo hu se me live kama me na me ka so me na me ka efe me da range of am me da we mu but ebia ko fia ana hu bibi bua wo to ana wo I know that said the washing walk of Wuku about winning. But a daddy, say Yamabo open see open close about 20 rooms. A year what to be the rent. A daddy, I feel so. Papa, who is son now of Remia? Morning call down. I say so when you cock out. A daddy to say, see what you know to be to allow the chim. The patch a 1 room. Obi aba behind me why then when you sika the other edit ya many boy for God is can do when you dey bubble because abrabo ebo nyina ne ye nkokora be ko pension no we dey do pension pay ho ye ne pension pay bia ba rent o pe ko ben 5 months because we need adjust for 1 year and 2 years mema monye mama bibi edidi abrabo na no coming sure bra and some no waka ni nyina aha Polino multimedia say na make dey mega sure no subscribe and click the bell notification so na be anytime we drop any video here you get it straight. For Instagram, they go follow Polino_com. Yakram. Bye bye.